Mas, Apa? sampai nek eling ora sih lek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya mak. Teko sampean. Ndelok aku klesik ngono ku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangene? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mak. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh.